Yes, reka nizere ko meze neza rero, nizere ko mufite impagarike n'ubugingo, abatameze neza mwihangane, abafite kandi ubuzima buri mu kaga namwe mukomeze mwiyambaze Uwiteka. Ndabasuje rero, ndi Soft Boy Rwanda. Reka nizere ko mwe mwese mudukurikira muri bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko abanyarwandakazi, namwe kandi inshuti z'u Rwanda badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Burundi. Nizere ko mumeze neza cyane. Nabwiye ko mu buzima burya ibintu byose ntago bigomba kuba bigororotse, bamwe bashyingira abandi bashyingura. Niyo mpamvu rero hano kuri Soft Boy Rwanda abari mu bihe byiza tubabwira ngo mukomeze mu uryoherwa n'ubuzima, ariko nanone namwe abari mu bihe bitoroshye mukomeze mwihangane cyane. Burya baravuga ngo urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rukatubera inzira igana Imana. Niyo mpamvu burya vuga bati rupfu ntugahore kandi ntugahere mu buzima bwa buri munsi. Rero ni inkuru ibabaje muri iri ijoro rero mu Rwanda, by'umwihariko yaciye umugongo benshi bamukundaga, benshi bakundaga ibyo akora, inama yagiye ajya, byinshi kandi yakoreye igihugu. Birumvikana hari abo yafashije, hari ibyo yakoreye igihugu mu buryo bugiye butandukanye, cyane cyane rero bijyanye no guhagararira u Rwanda by'umwihariko mu by'amategeko, ndetse no kuba umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda mu buryo bwungirije. Na amazina ye rero ni Alain Mukurarinda, abandi bari bazi nka Maître Alain Muku, ku kazina k'ubuhanzi. Yamenyekanye mu ndirimbo zigiye zitandukanye, yamenyekanye kandi mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi. Ni inkuru rero yakwirakuriye muri iri ijoro, by'umwihariko cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko murabizi ko nka Soft Boy Rwanda twemeje kujya tubaha amakuru y'imvaho, amakuru dufitiye ibimenyetso, amakuru dufitiye ukuri, nimba koko biba ari ukuri nk'uko twabyemeje ko tugomba kugaruka ku mirongo y'imbere ku rugamba. By'umwihariko urugamba rero tuba tuvuga ntabwo ari urugamba rw'amasasu cyangwa se iki, ahubwo ni urugamba rurebana n'amakuru, by'umwihariko bari kugenda agaruka mu karere k'ibiyaga bigari. Niyo mpamvu rero natwe tugomba kubabwira amakuru nyayo, amakuru yizewe, amakuru agaruka ku buzima rusange bw'ibihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari, nk'uko twabyemeje igihugu cy'u Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko tugaruka mu birebana n'umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu, yaba kandi mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se Tanzania, ibindi byose bibarizwa muri East African Community. Twareba byinshi bigiye bitandukanye. Aya makuru rero y'urupfu rwa Alain Mukurarinda, nk'uko nababwiye, nakomeje ndakurikirana kugira ngo menye koko ese byaba ari ukuri, Alain Mukurarinda yaba yitabye Imana, ese byagenze gute. Hanyuma rero nza gushakisha nk'uko ikinyamakuru Igihe byanditse, ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye by'umwihariko byizewe mu Rwanda, bikaba byamaze gutangaza urupfu rw'uwari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, Alain Mukurarinda. Alain Mukurarinda rero wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, akaba yitabye Imana ku mugoroba kuri uyu wa kane tariki ya 3 Mata 2025 azize uburwayi. Mukurarinda wamenyekanye rero ku izina rya Alain Muku, akaba ari ryo yakoreshaga mu buhanzi nyine, yaguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Amakuru akavuga ko yazize uburwayi bw'umutima. Alain Mukurarinda rero wavutse mu 1970, akaba yarize amashuri abanza mu Rugunga, yisumbuye ayiga i Rwamagana, yiga ibirebana n'icungamutungo, aho yavuye ajya muri kaminuza y'u Rwanda mu 1991, gusa ntiyarangiza. Yahavuye rero ajya kwiga mu Bubiligi ibijyanye n'amategeko. Mu mirimo yakoze harimo kuba umushinjacyaha, ndetse aba n'umuvugizi w'ubushinjacyaha. Yaburanye imanza zikomeye zirimo iz'abakoze ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi. Ni umuntu wakundaga gusabana, kwisanisha n'abandi bose agezemo, kandi agakunda gutera urwenya. Yakundaga umupira cyane ko yari afite n'ikipe y'abato, niwe wahimbye indirimbo y'ikipe y'igihugu Amavubi yitwa Tsinda Batsinde, ndetse yahimbye n'izindi zakunzwe z'andi makipe. Alain Mukurarinda rero akaba yitabye Imana azize uburwayi, akaba yaguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, nk'uko amakuru dufite hano kuri Soft Boy Rwanda bivuga. Akaba yaramaze igihe ari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Ni urupfu rero rwatunguye abantu benshi, ndetse kugeza kuri ubu ngubu bamwe ntibarabyakira ngo bemere koko nimba Alain Muku yaba yitabye Imana. Aya makuru akaba yamenyekanye mu masaha y'isaa 4 z'ijoro zishyira ku isaha y'isaa 5 muri rusange nibwo yatangiye kujya hanze, ariko turavuga tuti
reka tubanze dukurikirane turebe nimba koko muri rusange ibiri kuvugwa byaba ari byo. Alain Mukuru rero yakoze ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane akaba yakundaga kugaragara mu bikorwa bigaruka muri rusange ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru y'akababaro ku Rwanda, ni inkuru rero y'akababaro muri rusange ku birebana n'akarere, cyane ko ari umwe mu bagabo batajyaga barya indimi kuri 23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Alain Mukuru rero akaba yaragizwe umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda muri 2021. Alain Mukuru yigize kuba umushinjacyaha n'umuvugizi w'ubushinjacyaha, yahawe imirimo mishya agirwa umuvugizi wungirije wa guverinoma. Itangazo ry'inama y'abaminisitiri ryo ku ya 14 Ukuboza 2021 niryo ryahaye Mukuru arinda iyi mirimo nyuma y'imyaka 6 asezeye by'igihe kitazwi mu bakozi ba leta. Uyu mugabo rero akaba yarasanzwe ari n'umuhanzi, yaherukaga mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu icyo gihe muri 2015 nyuma y'uko yari yasabye gusezera akazi yari afite ko kuba umushinjacyaha. Niwe wavugiraga ubushinjacyaha muri icyo gihe ndetse yanaburanaga imanza nyinshi zikomeye mu gihugu. Yibukirwa ku rubanza rwa Ingabire Victoire kuko ari we wamushinjaga ubwo yasezeraga muri 2015. Yahise asanga umuryango we i Burayi kuko hari hashize iminsi mike umugore we abonye imirimo mu Buholande muri Heineken. Nyuma yagiye rero kuba muri Cote d'Ivoire aho umugore we yari yabonye imirimo nk'ushinzwe iyamamazabikorwa mu ishami rya Heineken ya Abidjan. Mu minsi rero yagiye itambuka umugore we yongeye kubona imirimo mu Rwanda muri Bralirwa, bituma umuryango ugaruka mu gihugu. Mukuru arinda wabaye umushinjacyaha guhera 2002 yagiye kungiriza rero Yolande Makuru wagizwe umuvugizi wa guverinoma muri Nyakanga 2021. Mu bandi bahawe imirimo icyo gihe hamwe na Alain Mukuru n'inama y'abaminisitiri hari harimo Beatrice Mukamurenzi wagizwe umucamanza mu rukiko rw'ubujurire, mu gihe Olivier Kayumba yagizwe Minister of Council muri Repubulika ya Centrafrica. Kayumba rero yari umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi, ni umwanya yagiyeho muri 2017 mu bareberera inyungu z'u Rwanda muri Centrafrica. Kandi Didier Rugina yagizwe umujyanama wa kabiri muri rusange w'u Rwanda. Akaba rero ari umwe mu bagabo wakundaga kugaruka muri rusange kureba n'umutwe wa M23, aho yagaragaje ko u Rwanda rutavugira umutwe wa M23. Yavuze ko muri rusange rutandikiye akanama k'umutekano kabivugira umutwe wa M23, ahubwo ko rwashaka kugaragaza impungenge ku bikorwa bikomeje gukorerwa abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi muri burasirazuba bw'icyo gihugu. Ibaruwa rero u Rwanda rwagejeje kuri Loni icyo gihe igaragaza ko rwatewe impungenge n'ibyavuzwe n'intumwa y'umuryango y'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango ishinzwe amahoro ni Jean Pierre Lacroix ko ushobora gufasha ingabo za SADC ziri mu butumwa muri Kongo kurwanya umutwe wa M23. Icyo gihe mu kiganiro yari yagiranye na BBC, Alain Mukuru yari yagaragaje ko u Rwanda rutanditse ruvugira uwo mutwe, ahubwo ko rwagaragazaga ko Loni idakwiye kwifatanya n'ingabo za RDC mu kurwanya umutwe umwe, kandi igihugu gifite imitwe irenga 260. Akomeza agaragaza ko kuba rero abakuru b'ibihugu by'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baragaragaje ko bashyigikiye ibikorwa byo gukuraho no guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, bityo ko rutakwemera ko ingabo za Loni zibigiramo uruhare. Mukuru arinda yasobanuraga ko hari abasirikare bamwe barimo n'abakuru bo muri RDC bavuga ko umututsi w'umunyekongo agomba gusubizwa aho yaturutse. Ibyo kandi bikahuzwa na raporo yakozwe n'umujyanama wihariye w'umukuru w'umuryango w'abibumbye mu kurwanya no gukumira jenoside, wagaragaje ko abanyamurenge, abahima bo muri Ituri ibiri kubakorerwa bizabyara jenoside mu gihe atagize igikozwe. Agashimangira kuri abagize umutwe wa M23 usesenguye imirwanire yabo iranga abantu barwanira ubutaka bw'igihugu cyabo, ari nayo mpamvu barwana bifitemo gupfa cyangwa se gukira. Ibyo rero bimwe mu byagiye bitangazwa n'uyu muvugizi wungirije wa Alain Mukuru arinda wamaze kwitaba Imana. Reka tuvuge ngo Imana imwakire kandi imuhe iruhuko ridashira, imutuze aheza, kandi abanyarwandakazi aho bari hose bakomeze bihangane. Nkuko natangiye bivuga, burya urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko nyine
rukatubera inzira igana Imana, nk'uko nyakwigendera umuhanzi Kizito Mihigo yabiririmbye mu gisobanuro cy'urupfu, avuga ati urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira igana Imana. Niyo mpamvu tuvuga tuti rupfu ntugahore ariko ntugahere. Ibi byose bibaho kugira ngo nyine abantu tunige tubashe no kwakira ko uko byagenda kose ubuzima aturiho ari ntizanya, kandi igihe kimwe tuzava kuri ino si. Abanyarwandakazi mwese muri mu bice bitandukanye by'isi, reka tuvuge ngo dusabire Alain Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda.